adwuma wa bra ye adwuma no yani ehwe na afen so yani ehwe na ye nan enso tietia no ma so ni ense chinchim ye hwene so tie pampan na Africa ni mu ba no ye de anokura du ba bi etimi de ano so ekasa enya gro ni paduan ba bia bo adwuma 24/7 enya ize enti adrobafo me tia mu nyina madwuma na moye na eso obi obega se madwuma na moye no enso bia no woboa sase mumu kura nipa pem nkwa ai ena no pa ya wu kohwe nipa ti o ka yi mu nyina o mu nkwa ase wonsam ewo mu sia hwasofo ni Nyankopon na wo yi nyame firi wono ma ka yi mu amutisisi aidie mu nyina no driver ni no wono ani mu Nyankopon mu di agoro hai wodi mbendum se to Hey baba, that's right. Jumadia son ko wa so atidin asem yidika ane asem bebre honu ma safata asiye pamu ka kire ni padasani asi wonua ade a wo yei sabi mpeduasa enye wonu mamu ye ni da ho bone ni de ye nto sabi ebeka say ya bro anya bro so ya nyen anya ya ye de a kokko no anadwuboja ayiri bombom na chimedie yi odi ayinka kwa me yaboa atim kwana na onumbremu the international man opposing man wonu ne ye otutire ni wadwumedie yi so to ate opportunity na wotoato anema saa se wama na wagya baton mu dia ma kwaku anin kusibuatum miau good morning baby awo bia wonua na poma yasi anu adado obetwa ne no wa be say yes nga say ya agro ati kwaku mati ati na kwaku so kira say Adwenepahene Kofi Mensah adru so listen adru so o so adisia no se besom wa mo ko na kwaso wa mu bi ati na wasam di kaso djumade die aya Adwenepahene Kofi Mensah was it there Johnny Papa think positive and the positive shall lead you that's all ati Johnny Papa na papa ni wani ukai eti na so kire no wa wonti azie no imza ko ba za kire say ewiazim nyanza nyina wo tirim wo yare ana msi da bi nya sa na kire o ati Johnny Papa wa za Johnny Papa ya we free ai o sole no pa no afa kire dua afa nkata ka ho nkrofo nsem na wo jote amafo kwa afuom kwa pa adwumade aye ebi mu ani abreton no ma wodwamu no wo de wo tiwo na nkrofo nsem omukọ ba na wo gina wo ka na wo share list wo tiwo saa na kwa ku wato ne zafre wonsie do na ba wisa yes na no sa na mafo dwabedwodwo wufuru pa no wo wo de atro na dia sabsabi bredu asabobra hunu bia bro atanta bia ni yenya sobo wa hwa yoyota ya me mamra ni kuku dambi fatoto so gogota hwa ta na dia yo me no whatsapp wo na fa wiem saa na se wo de saa na se akwa no akwa timodivo yi wode umuti ufunu benu no obenu no wo se mebu ana gwagware abrantie bia de na ekro onu awanu no wona ra wono wa azema do ze na nya omo kwa bofo ni bika wo Bra Nelson wofia Bra Nelson si identify your station no 93.3 FM anu ano no bayawa Tanzo ana Kwame Asante akokwaso de hie what you to my Facebook live I can 93.3 FM. Let's go to YouTube as well and also so yeah I can 93.3 FM ya dem and no pay ya was sembe bra ya deba would you diachi wa Facebook I can 93.3 FM wokwa like it comment it na wa share comment no mesirawo manem fan sema wodu na no pay yasi unkunya no ho ni akika kama na YouTube no nim dia mbesa oye wo kwa ya subscribe na ntimi emwa yen kokaka
Hey. Yeah. Okay. Yate. Yadi I want some more, you know the mount. And then some dead. Say a pay for the board man, no maybe a more than a high papa. Etiano papa bo pay for the people. Ya babu bomb. What up Pagazumi, Yakutahama and Cheso, Yabu need your room, ya brow. One samno. Ya Etia de brow. That is having previousa. So no maybe a pa now, sir. No one so one numa. Ubakadia Yanka. And Krapa, you say education is the key to success. Because if you don't kind of bravo. Eh, to success in any. Any. Yate. Asem attended school. I was also. Yes, a bridge be a down and grandfather to school. Yeah, can't see what be better bridge and show him say, oh, yeah, I guess, oh, Asem attended school, no. I could be a tonsium, Sabi Yamifas, I could and quite teaching my end. And son and Pavonia Bomusa or so Mokoye. Is a question for them. And what's this day? And also your own videos were. Ye be show the actual. One man was here, come one more Asem, and I don't pay ye because you were in pain. I brought to be a small boy, was so okay, one casa zobe, a Tikofie, canoe, Savoy. Okay. Nah, baby, I make a cane. We Jodro free one man. Jodro, they were Timo Dampes, so pray with 50 minutes in the moon. Asani man so across also. I want him na Asani Salvation School biz and have a Methodist school no so I want bridge no. You make can want some. Now concern Asani youth. Almost buy a babon komo. Yasin Sasibi. Edio. Sukun Sase. Asani House school Sase. Sukun Sase. And Penufobie, and Penufobie. One of my faculty so. Hey, Penufoi. Yet a tino and Kakanka crow 1 year half plot of friso, Obaconia Takota plot of friso, Obaconia 1 plot of friso, yet a tin and Katin Zoom, baby at a tea, I didn't fa. Yea, and Mabuzo Montrova Monsa Jom Demi from Omobe Casa, Omobe Casa. It's almost a baby, I know my bon come on. Okay. Now, Achimachiase. And yes, where you Achimachiase. A guy, yes, ye. Julian, you a dead yes, my minimum. And can I Ada marketi akoye sei neki akoni akodija kama enso ene kwahwa yemie ye fansafo amie dwumadie no adane boachi bidin adane mabo eno nso adane kasatentene adi munye mumba madia so yeso a mumma akonya ne akoye mu dwuma so agisi akasa ho akwanya ansa na makoye oh madagana our future leaders say we are struggling yeah bre papa go be say future bear leader so now what future leader na wakwakura bomu anu no mate na achiase SHS no yes teachers for quarters bi so ho ye gusu ayesie teachers quarters ayesie amamo obua uye yaye mami oyini jai wo say ya be free mabusu am meka min chasu bia na no pay meka o man aba min timbi o say min chasu min chade be so meka yes if you pare am kunu ni 9 years teachers quarters wo achia say SHS wo and by to the parish and by to the parish Omuzi teachers for monjira munyaya ya fam ho bei say waduma na ade bozo mi emtia ka fa bi ko hide na dem mu aya sebo
Ejana samne dia doso. Samne doso. Na de ye kan. Anya se baka ne trasa. Na se bia jana wasa. He will prove to you. He will prove to you. Yeah, the videos in the Johnny Alive on Facebook, on YouTube, and 93.3 FM. Ay, na nyum no so sam wo mo, enyo sam no nyum wo papa. Lebina na meka no, o sori anopai, amafo akopa adwuma ya, o de angopa bi, na watrase na asese nkrofo abrabo, na akwa no akwaje no akwai, akwaje no wo ton so wo da adwom no, wa hu no. Ye, wo ton so wo da adwom no, where were you? Wo ton face tower no, wa hu no. Sabi o prediasa wo tutu kwakwa wo da adwom no, na wuni wo. Aton okwakwa sa abo mode ama ne ba ko school na ne ba to private car ba ku bi ama na wo dada no bi ase wo kire ne ho hwan na kire ne ho hwan na kire ne ho hwan na kire ne ho Tama obra ne de ango kan janse wo kire ne ho enipa udi nipa chia mesi abrabo udi nipa chi unko wanim da waga ti obi na ba abrabo ne mom ye de se wo ye de anya ye beka Okay. Pam 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 ba bam pam 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 ba 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 bam. Ati kana chane so say nsam wei ana na ya wode ma wasam dika so nsam ni dika nsam ni dika ka kire me na mentie dika nsam me bubo so de na dika ka kire me test me sisi aga jam say asem we de dika ka kire me 0594 841 044 0594 841 044 no ya test line no eti me do message na fa so na so di aba wo Facebook so fa jami wase ho baba no baba ke guide ama ho said wo twere de ba ye no sabe pepe na ye betwe de yeso ba ke guide ama wo atienei ya wo sembe bre fiti sable ya ko pim se no ndu be bode e ayen semwe ne betwe wo da re ba tutu jani bi ya wura ma ko pim se no ndu be bo ai wo ba jisi wo sabe se 2 hours enya izo enya ize kafra edikante ebaka ya wi na sports for no so ba badwedwe akoma ama ho na omuzo de domdi ba no so de miyiri ze na enya akoma dwedwe azam ebi won ma ya botesem milo pa obi mori bonsu yo bi eyin akato kraku pa wanye ni ye kra Milo say eti kwami asanti wadaroma brani efrasi enko kwami asanti wadaroma brani efrasi ajijangum brani efrasi ajijangum taso uye ni ya ye betwaso ye ni entwaso omane ye nyina ye dia oman koko Ghana eya wo dia o enya wo dia eye eye wo ye nyina ye dia etu uye ni ya ye baba bo abaso ta anko ya ye baba beka sadi abatu odura na masua mo video no mo mashi sira guka mu na mo nam kro bia e woda patamu abia mo bewura ase na vi mu wie ni agajam za mo nkoya mo se ade na mo meka nkire ye yen za meka nkire na wo pedi bria no ya ni aba wo no meka nkire wa na ye
bam bam bam. Pam 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 dun 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 pam 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 pam. Eti mo kaza na munyaka munyaka la mo boa hu bia nyo bia wute anya ya hu bia wute. We go speak up. We no go close our mouth down. Bia. Just shut up, Bia. You back, huh? Eddie Kanianka. And I got me a Santi Wahinia. Got me a Santi. Asem go see about Frankenstein sweet in the media me pay me once ago. One sem kika bebrebe say wan hwe ya be kwa koka de yenka o. Woni ma me nka nche. Eti message na manfo gusu hiegum. O mu shas ye jogum. Ye frase ye kura mponi. Wo dey go Facebook. Never dey an kwatwo. I can 93.3 FM live on Facebook. Asem Diko. Team Ning na so mama macho. They have a lot to tell you this morning. And this is here, me no kasai. My uncle Facebook live. Addition mamuti aye Jodro odan kwantanum mo ha madika ma munyina mo chi dada mo wonsam me wonsam be bread mamo. Ai mo wonsam be bread mamo. Ati madaroma muma ye nyina ye ko Facebook said ye be kan ye boa na mo amodi aba odan kwantanum Jodro adise mo te bratam wonu nyina ye ko Facebook live such ahinkai 93.3 FM na wiase sembi wonu ma abote papa eyo say ye nyina o ya Ghana fo ye nyina ye free o mayimu ye nyina to o mayimu ye nyina say abato duru ye nyina kwa satellite tenten ni akwakoto mu say abato ne nya o hye so de nanso so eye wasade say wose wo yese Ghana ni mapa na wo say odure Ghana ho odure ho mafo ho nti ni akosa lai ebi sole ahomache obi na bi mukura kwada ho an ye bi mukoda ho kwada ho sa amade chi mimi say abato bi ye to nansen ya yi me kwada ho sa amade chi mkodi na fu amiensa miensa o na mkodi ye o my Ghana ho donti na obe wie no na afi mpanyufo sa ya fa ho be yesew yesew Allah waye ni nyina waye ni nyina ana da so no we ya deja edaso ko Facebook live Ayenkai 93.3 FM live on Facebook YouTube so betimi akọ na we ya de ya me pa cha mo Facebook no wo hono ma comment we ya de ya because me hu ade kura ye we ya de ya ayakwan na se we am se obi afichiri obi Ghana Asem one ma se wan so akoma ni musia wotu abose akoma na tu afiri ni paduam se hu na da wunsam ka se oduro ma kokko Ghana ho a
Utu onum sabo se pia fru mu se hu no akoma da unsam say esem ni bo no matete wabra bwa odu no wonte ase adehia ne mu amu eya jodro odan kwantanum mepamacho moto aba do you vote I busama do you vote or you don't? I just want to know because moto aba dia ani achese ensem bi hakakra ha me pa hey ko Facebook live I can 3.3 FM YouTube so ye temu betimi so akono akwakohwe wei aye jodro odan nkwantanum urifi odan nkwantanum eko jodro no na menim assembly member dia ne watu afa ho epanfo amode ne moya afa ho ena no pa ye bedi mu nkomo na ha bebre wo de kɔ na kɔhwe wani so ade go and see kɔ na kɔhwe wani so ade se asema mekai se meboa wo de kɔkɔhwe kɔna kɔhwe na Ghana said the Ghana sibi kono said the Ghana SB ekono ha adwene ai yate said the Ghana sibi kono ha adwene na ye na mebusa me ho sɛ adi anti ne to aba da bia metabusa sasim why do we vote enemasa makonya na mabam ai me kaje se menya konya bia bebusa adi anti na wo to aba because what to aba fit 1992 ye wo bia what to aba since 1992 sa besi enei wada so to aba but ni pantamu a wote wano akasa personal hwe ni pantamu a wote hwe enti wan kasa no na aba na woto no so fa so ne den for this one I will advise you said then die voting no because if I so be ama ye mu bi ni mo hono ma ye the party na dra ye ho ana party ni wodo wo the party ni wodo sa na wo man ebo hey wo so ya Ghana ni I promise on my honor no ya ukabi uko school ukabi to be faithful ukabi ana wo dia wo say oh wo dia say ya say ayi wan kura di wan begira kura di say te de obeya na abeye yate keep on doing that and then mo amwo jodro odan kwantanu I just want to ask you a simple question do you vote moto aba okay na moto aba fizi moto aba besi ne wo dia wa wo ba wo dia ka dia wo penso se wo 2000 and now the 2000 crown of affairs so to aba 2000 besi 2022 yi a visit wo to aba no e dey na wo anka se ba bia wo te no wo ho no ma dey na wo manya e dey afira aba yi mu me pese me hu keke we no me pese me hu keke wo dey ba bia wo bia no o to aba ai me to aba every say afira ase ya to aba no wani every say ya to aba no oh me frase to aba 2000 na me to aba oh manya mfaso bebre okay o person na onya mfaso bebre mfaso be na wanya danadi wo danadi wi a ukrom no o to aba no because o to say ukrom betumpon me say abato ye de no ma miensa na to aba unima ene eja abato we vote for 3 reasons. 1 wo personally adia na wanya ye wo personally adia na wo wanya eno ya 1 eno eya 1 afi 2 ukura wutimu no so omani di ya musumbe di ye e wotwani mu sa wunima omani di ya omani ni ye tina Ghana for mabru breno tom ye omani ni ye etina ya brano e wotwani mu osi yanima wo de aso me de fa me ho me de fa me ho tra ho no me ya mfa ho etina wo so wo breno na ka ofri se Ghana ke ya kona ka droba for petrol ye tono 20 pesos obi say 20 pesos akweda be wo yare 20th century mu na be petrol 20 pesos wo de ye tono be se enane na be de ho say 30 Ghana say 20 Ghana mu ho ye etu de ke ye tono be 5 cedis na ke ye hwe century a wo betua say wo di fia no mo kɔ ayi asene a ka hwe de ka wo betua wo fira boaboa aye butu ekɔ asene a de ka wo betua your coins first no 50 pesos me de your friend say 500 first na 500 one coins na 50 pesos te na friend say 5000 ya infant to onioma sa ba ku bi o mo di ba na ye batims bi batims and so 100 one 100 sisi ya jadi ya sisi ya sika no na ekuye no sa cedis ye die praga na fo praye ekuye apobo kwa cedis no apobo na odi na
facilities na convert fa ko yanka ne sika no wo say ubetiam entiane sika no panfo no say bo mu di kura na ya say wan de we akwa wan 20 cedis ni aka ne se agya na wo de abomode fa ko old sika ni mu na ka wo yam nhyewa se wo ntwa nhwe a ye ntwa nhwe a gane ya ka no kura na asema yenka ya beka ye etia no pay wo de ya hwese be kwa man so jodro kwan no ye bedi nkomo se sade beto so sisi a ye sade beto so ye bedi nkomo ni ahwa na motu apafu atu afa ho sade ya kwan no asibi akwakodu e de no mo ye because men tiase sa kwan we pa de sa yo pefo na to no ma sabi anopai kafra ma me kafra pa me no waka ka men kokrom da wo de bibia ni asoma nkora no mo nko because we utira anya ya we utira anya ya ka ni mo atima na him akwa betima dada obadi trisa sabi nwa akra na afinitira aye bibia ho ahia na de akwese se yade ne yade na ofie na nya ofie we nyina ka ho opa busa doctors for some boa sa akra no ani kwa se wo so no sheki no gana nsam ha ensam ha yempanyufo no ensam ha ucha da bia future ya wo me na miso anye ne ga jam se Kofi Mensah dachi no ewai e to free se ka mimi sisuo no na manya ma adwe se me akasa me personally metoto me nuoma yi a e ka ye de me dachi sa na metewo dachi sa na metewo wow look just go to Facebook and look at what is happening over there Facebook I Ghana the 3.3 FM kwana go try says ekwanwe enika mon kama mintie Facebook for na me jamu dia mamo say enika mon kama yentie otom ekwanwe yakwa ni pafaso ai asenkafo asenkafo mon kafra ya na so makonim adoba fo amufa kwa we so dia menim nyame nsira mo wai na so onse ya unwie no ade bu won ma nyame semo we nyame wan wasa driver nu ka chen so won kwa obeka so won ko I will every right to say that on ko because the kwan we nya kwan ya wose nipa fa so honestly enya kwan ya wose nipa efa kwan we so we ya driver ni obi ka to se kwan wan ko asabi uni na bro because we be wie na be boka de anya ka wanya ni ye kura ai okay yate eti jodro kwan no ana daso no odan kwantanum ano ewo bremu efifiri masini mu achin odan constituency Honorable Alexander Kwasi Akwaye member of parliament Honorable dia lobby ururura mu na wo dia ba to wo dia so bo na ya na ye mpase e betwaja na so kekese na so Honorable ururura ma kosi sai memudra me no muane ma die de we ni mo na me kan se ni acha bakwa umane so mami Victoria 2 ono na ya acting MCE sisi ana nadwa sabo ni GBM ala mami good morning ma na poma ma good morning na wukwo aye jodro ono man kasa assembly member wonom assembly member ono so hwe aya Honorable Michael Asari Sachi I want to hear assembly member and so on. Some penny for where they are responsible. They have to give us account on this road immediately. On that note, yakwa manso. Yane honorable assembly member awo butu aya jodro en kwantanum. Honorable Michael Asali Sachi. Honorable good morning. Beba chana poma. Yada yakopon no ase. Wo de yamane blue su de anu waka yen. Ye mu bi ni mo no anya kura kafra ai BBC for na no pay wo mo nim di nkomo nti ama mo nsam ni bebre na ya brofo ani ma family local ma chi o fene ya baye di mu
tia nka beka good morning sir. Wanna bu we dia wadaroma jodro kwanyi wadaroma oba ye yi watime tu anamo bi dia fa ho yes you da say you democracy amoka ni ya mo mekani ku eyi na ye easy emaye le tete me baye no fine no enye na inimite omudikai akamobi na ye baye no ya betwa so ahwe ama kamri me do kan MTQ wo da ya ene nyanko ye nya asa na ya tia dia fa all right side hono mo adia fa ko salvation school hono mo on the good and so alpha for the first na can you say the ubi one and so the Saudi Frank in the Israel all right to for the Adina. Yeah, no, you're gonna secondary program. Yes, so more than one Ghana regular 25 yes, you say that you have to phone yes, 3 minutes by a company. It's not your model for only at the na the second one the you that the community in project no the Bible is saying the find a best for you market going and about the training all right to do it is the be on an anchor for about the training na ka you do one more in also the enya bia put in ye enya kra na dina akoyete ubutafina ya for ni adie na so a ye ji bia ato enomni adie na kia manteni wa kate ya rules so a ethnic airport kakranka because oda na nye tani ene wakate bypass bono so o me frati a gidi ya o mo ye gate so hono wa o mo ya o mo ga connect bypass so ye de maye ni so de apon krata so afan me hoka ya kan mo asem take you to kan tani etieni na mi enye ni so a aka to no ema aise man wo hono ni adie ni fotu so ni adie na atani a so ya ke ni adie so ya ta mo o fa hono wa enye ye mi kan ni so kra e mata wo to mo fata yi kra o to ni enko to ni ko e go so ke ka be go e wo ni pa ne to a bi ye obi an so e to aba in the plan ye stress ye ni the last week ya na mi highway engineer kra ya na mi yin ko na me stress ni sense bi ya be shi amai ka kra alo ka sense o ni shaping die nka ye issue for dia ya di bi ya ye sa di be ni e go man ye na ko bi te so me hono mo kra be dia so me bari an wa na wo ko primo e go no kra o de training di go ni so na ko di ama te kra a ya na ya na de so training ka dem dia ko ni so to ya te in the last year na mi je na mi e di ko mo na no se so bi ya ya do na mno ka te o ta ha e afam ni ni ki do dia wa ka te wa sambe na ni dia no ma ko te dia be agite nyanko ko ye wa to na te contract di ba ha o ye plan no wa ko ni ki ko mo no to wa to e de abada ye e de amount ezan dia ni te u mu bu no de dia ba ta ka u ra 3000 na e 4000 tem pra e ki ka e ko e no ni ade na te dia samna u ko ti dia na ko ka te mamu ya o tina ready ya o be samba na e fache me wa ni ka ta ti so de o be ba ti ni ka ja na me ba ti ka so de ba ti ka me fine na no so apa ko ye ni e ti no wo de mo anu ya wo na mo anu fra ukro into no bomb aye te ulo bi de ni mo nyanko ko wa ko wa na me gi na wi na so de bo a make it abua na ekini akoso de me no ka te last year me highway engineer isia e wa ha e de engineer wo obi mu isi pa ha te isia ya ono na ya o isi ni e dun ni ka kan wa se ko te si no e bre eni akakra ko me ga be to ni ne ko mo ni na te ni di amini si a twa ko ya pa ko sidra e be so pa exam sai te ko mo di ni ya de do ko ama ani o ma di di ko ni o di ni di asu a pa ko ke in si a e to de no ni a ya di no na ya dia a ke de mu a o ye fi a na when we be ka se enye bredi kan ni akwan yese ni o ba ye wan hu se akwan ni so to bi a problem se na de ba enti engineer ka se su to bre mu koya e de how bebe ino bi su bi sa se enti dada dai ada na man di kan koye hu bibi ansa na adru ase Ghana de mbre bia ye pese bibi nsi ansa ani apen famasi bre 2019 na 20
2029 it is so. And I think that you make us a buy and not all right to do like a robot here in Friday. Maybe I miss me time of bar. Oh, say you good to any all right one over all right one way so. And yeah, who should be a new thing in France and not your police. And then I'll do an anchor was supposed to cut up, but then you will all right before you friend here way. If you won't to us to the affair, and you won't have the not yet to see the air also. And it's all right, you're not good to be in a Katia, who buy a Munya, and yet you took me Katra. It's all right, one night, Yatia, and your brand, and your bride, move your water, and then why we are the count. You know, Kate, let's say you would be a bit savage on one. Yes, this is one and 500, that's what we are for. You know, Katemia, July, Diana, Mia, medium, and I got to run for fire. Feeling you can buy it. You only want to play every year. The Mia, as a family man, and being for fun, I've been in one. Let me find what you get. Yeah, we look at that for factory to go to here. In sort of a car, and you get near the only couple of high. It's a candy, they feel it, and they know Catania and they tell you where you are a bride. And if you are making a start, they can see it up. Not what the boy, Yabra, and Yadia Caddy, you move up. We can't say you're not after 30 minutes. It's only before we bar. That is the idea that was so much. Against I am work for you and for you. Or who would you watch it? If you can't not for it here, who anybody got out with them. If you are not kind of mediation, that they don't Yadia. Give it to me. I have said, yeah, so the name of the idea, and you are also all good contractors. They have company. Some brand to Prana. Yeah, they have a company. Okay. Yeah, we know Catania. I want to say yes. Let's engage with the brand. Let's use one of the to the account. Let's see how Catania. So when you're feeling if I did here, don't broke you in here, let's see how Catania get the paper. If you don't when you're here, the Guma, but you have Celia, no Catania. Now, so go to see a cat friend to me in Cornwall. It's not a fair. It's one nothing to the end and here, 1920 dinner. It's what you bring to the solo. It's saying that I want to say, and I want to be careful as I go to a giddy. And you must have been looking at the end of your example that I know that I'm left here for Bob at 12. And I'm just starting in medical one. Now I'm going to one name, maybe a friend to pass what I'm here to do on. If you feel me, look like one of the battles, the two I am here and I'm starting in one. Yeah, maybe everything to go away. Next, I want to take it. I'm not saying I'm memoir. Opa was me. The poor natural. I was about to do the great network of thinking. So now I am going to be a brand and we are here at the home. It's the kind of you can see in your family. May I start telling you to buy it? One. They are going to pass on. Let's not take care of and I say, I am memoir echo. It is a kind of Tony Bratica, one of my years to now I'm here. Never last year, 2020, I'm a Tina. Yeah, I made that I ain't Nama, I'm in the Catra. And I want to go to one of those 81 minutes. We are ready to hear reaching the Catra on the Cochini market road. Natanya Makai, Ning and Tension of Catra, and some of this million and 12 for Edia Swap, Edia. Honorable Mayanase, Yajiria saw by, I said, okay, dear. Why you want from dear? Na records are working, with Tim for bedding one dance here. And would you my young near Montpire? I said, and Johnny Batting. Now, Madame Roma said, "I'm walking much me in Sava Pepe, Eddie, a man at me, Abua. Yes, Shady Musa. Where I am, say, ah, okay. A quan and Sonny Tia, Mobile said, yet Tiana Fatania Bang be a man, and quiet, so I finish yes, to an amobium. And a Bami Anasi, Yania son command Yabo. That's it.
Yadase na abato no so mokoto ya monkai mompatamu na ansa na makoto why monhwe mompatamu na ansa na makoto mo aha eno ano no That's all. No. 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 Yate. Yes, Bible na kan ye was so yarefo ene hia duro de won yare no o hia duro bi wona hye ho no Mate, ya baba mo. Yate, ya bi jira be pray. Ya da si be pray we. Aye, assembly member owo aye Jodro. Oda nkwatanum. Owura Michael Asali Sechi. Ene no ekobo enkomo no. Eti Jodro kwa na da so no. Ai, ene da so no da Facebook live. Ai kana di 3.3 FM na akwa bu sampa. Ensam no ha, ensam de dis se ya kan wasam se de assembly member na ka no. Wadi atum se kwa ne de nye eye kwanfu ye kwatantan eye kwan a ewom emu anyo papa anya it was painful etu anamon Jojo Crano Ayo hey Jodro Kwadi Ejo hey who say now Facebook no ana we say Akwasi George I say Adwenepahene God help us everybody boy this a wow this a obemu justice Abrokwa ase Ghana Asem na beka Bese de ba amene se ekoya yaka nwa asem yi a ona buso mutu ometu anamonyi afi be kwasa ba na asa be kone the same thing yasase yetu anamon ene ya ne hame na mom se okasa betu anamon na otu anamon se de se ne fata ona bo se mo ye kwa ne pe ye ne se ba betre be bo abaso odi nwa da se sai nka ne di 3.3 FM tie wo ya de ye be bo abaso se me boa yesi atwa asem bi de ne de ye bi mo fato asane ye bom akende ka omudi no makogu mu ye bo na bo abaso ye frɛ no ane ye bo na abaso ai omuzina wona bo mba namba ana ye ne wona bo kasa na bo so hwia mu de mu ni mudira wo kasa na obebu obi di kwa na bebu obi di nu kasa ye kwa uni Baya kabiri trami Bam Bam to the water. What the news in a matter? Let me just see the answer, my beer. It's
see a yen in a man. And be a Purana, Minya, Asem Ben Purana, Minka, I come on, someone you're not to their wall. The young can in a marker, the young in a Sumaya, if yes, yes, Suma Bias, I see a yen in a med, and be a Purana, Minya, Asem Ben Purana, Minka, now a flower. Kevin Kobe ni afole or die and then your birthday Kevin na mi sira bebre wate ai akozu ade padu baase no akura no hu na ubeka zuoza wanyini tu Anti Kevin Kobe ni afole or die agrani this year abebutu adam patamu na mi sira no ton kwanda mwate no anya okase ai woso a would do birthday bia wutie bia special happy birthday e koma na no pay na mi sira no ton kwandam wani so ade no bota ye nyina mra mu fama ho obetim so atrade aba ne arese dia ma kama ai se me ka jom si fide na ye nyina ye dia odi bia ma ye nyina Okay, kabidi chirame, kaya kabidi chirame, kaya kabidi chirame. Eti achani musi abako ni akora eye Asane Salvation Business School no. Keji dino said the aye no. Who say? Who papa? Who papa? Kabidi chirame. Ti Kwame Asante wanyini ni o. Kwame Asante aira. Oi. Na opanyi bi peso obowram mame efan mama ache na no pa odin bia gasa free. Hello opanyi mama ache na no pa odin bia gasa free. Odi atoso wadwane yemfra na oba. So be the one who don't be Asem Idikani to media anything live on Facebook and Canada 3.3 FM YouTube see them. Na said ya kachira mono Asem bebre ho eti ya hwese ya bedi mu nkomo ai na sa keji ne de empanyufo am wo honom PTA empanyufo enwuma ni bi won ma wose ne atimi fade to ye ho so ne atimi di wuduma ai mimi kroma na me woida bia meka ukọ no ma from primary to JHS about me gaso na see yes I was there kona na see na bia duru bia abana bam kakra na keji dan we yan kura we totofi watimi amerika kura mu ntimi ntu na mu tima na nsuo di guguruma nsuo di guguruma enkura ne fahene ana meka yan Ghana di Asem si ansa gisa Asem esi ansa ni akoma ya akonsem anu no sa ni ya akonsem se tie nie awon ye ko kire donation akase anu ni apanfo ni binim timi ye ai gisa enipa no ye hu se esign ban sana yakọ ni akọhye wo ne mo na ni ene obekọ no ayi pompofo etina meka me se empanyufo ni binim amode gisa Asem nsi ansa me se ye empanyufo ni bi won ma sebi mpradua so amode no Asem ni si ya na no maduro amode anu no ni ehun se ya de yi anya no ne adwuma no enhwe ma de ni nsi ansa so hu ni se ntina meka se da bia mo se Ghana fix your attitude
fix your attitude emra ne ye adwuma na obia de wo so obia ye obia ya ade ne chi obi na yafe ye nkrokro nipa no ye hu ne mobo Ghana for sympathy papa Ghana ha sympathy ye pe enu ntina mo na ye say no ahumabro wo ye mu papa as ye kwa ne sum nyame abrofo sum nyame che wo no mo na de nyame na de unim de ode twa kokoro ba Ghana ha unim de obekire abibifo nyame kwan ye opa busa se yenim Nyankopon nyame de nyina aginidi obi aginidi wo ye konfo ye wo ye malam obi aginidi Nyankopon obi agin Nyankopon di but tre konkro no Bible no ye woni wode bai kosi broni enso se mmara Bible na kasa usua ne ya eye wan kanpo wan kanko mmara wuwo mu no wa wudi so abeboa wo se ye ne ehuni enim etie wom enti ye nyina ye ne ehuni na se wona modan kwanta ana se odan de bedi ano no mo beje mo gina nde wona modan patamu wadi di awie wodi ato eche so woni huni enti wo se sebsem brother se Jimmy ekura Bible no to sabio Jimmy bata abofra koma wo ye de na etrene no nya ba eti aban se odi ne bikwa ko gina mra na no na mra ni na di eno yehuni sa Ghana ha monka no kore yehuni sa na yehunu ne sa eti kwa me fami ko Asani Salvation Business School Asani Salvation School keji dana wona mo no na yanko sadie mo Facebook no join me live Facebook aya hin Canada 3.3 FM ya di video no batum sisia na Asem ni tum na Asem na ndika ka kira me say ndika just tell me masa Asem no ndika that's all da 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 Mpanyufo amo ani awofo amo makoso ku yi mu enti ukopa na yeso bata ade we mu esuade a sabio uyam nhyechew uyam nhyechew enka bibi nkyiraw enka bibi enkyiraw anano pay na mi hu ya mobo eti atanya ni ade kukuro go ni bado se na yesei mu yesei na yensem te gani atwetwe na de sada ye jan ho ai ni ye jan ho Ghana de pa no de ye pa no ara ho papa de adaso sisia no eye Asani Salvation Business School Asani Salvation Business School KG dan kura mienu ankura no komu no KG1 KG2 omo da na won ana ba ko na won minim de ye eno ye de na kantifo no de ana onso na sa patan nso so Ghana sem ne bi won ma na de ayese de sem ne bi won ma areho papa atu dia unim dia mbeza wo ye nie no pray frɛ na bramu wo dia kakre ye twai frɛ na bramu and this is my question for you ufrasia to aba yey ufrasia to aba besi ne what have you gained you personally your community Mami for di kai mama achi na no pa gini bia kasa free. Yo, good morning. Good morning opa ni kase. Femi chumbe mama kasa fi achi mo from. Achi mo from fo nya wo ye. Nyame adom bia ho ya na pesu ye biem ku akra. Mo nyame hira mo nyina. Me pa so. And nyame hira pa ani da pu ye nya jibeble. Na se. If it's one kind of crew. Abro. Me say. Oh. Wa mabaso. O ka me say na no me say hey, my so wa no. Kafra. O do me di agro. Mo di tu. Wuzu betimi aba 0201944485. Ana 0554-820-910 0554-820-910 Mama che ana no pay utini ba bia gaza free Masa mi ba cho chum
chim on person so no ba oboa yako you see I remember mu Ghana peniponi bi ya bro ni akone ba mo from this year ekwanya oluwa MP asane afoso maso na nsuo to omo na nsuo mu ka ne ka na mu pia ekwanya ka no mo a ofo ifa so bai on be campaign me boa on be campaign no mu no mo sa kete clinic is one mu masa na omo Japan issue kra enso on kudu town pretend baby e dey post to Gribuku social media omo wi di anye na so kohwe ediwo 2003 teachers quarters omusi aka ho kwan ene kwan aka we o de ka kwan du so aka moto kwan du so moto wen du fa rebanzo itinyamo ye no ye tamochi yamishamo pa mo yaso yada say obi franso emrebi 0554820910 1992 yase kemami kabi amamuwo mu edi wankasa woto aba wo ankasa personally de ne wanya ompata muofo ede ne wonmanya mamo achi na no pedia ba Asem dika so gini ba bia gasa free ya bani kaze flow da dogu wo jodro won ai okay du fa kwa no subi se kwa ne ya kama kwa na practice apa I'm the assembly member back waka yempenimfo na ka tren no enso anya umbeji so chese so matna wa cheye no mutya ubetu aba pepepe no mu do mu nsa beka ani ya no ni atu aba na mo omu wi omu ma ho na me bi omu ye nti omu fa kwa we so be campaign wa hu be campaign oh okay I see and now back to me last week say cat into me for Kabia Obesia Oko diesel wab not you bring so anaka na satin abia try show to ta no more better so Oko Capeno mania almost anu Asem the dead can and then show ta and I say junior who baby at to me so mowa yeah but to aba is ya won some do mo so beka ye to aba ni ye nsusu beba anu anu yes mo na mo hye wono bridge no gottes no ma ye nprebe nan o masika no mo se ni se o mo ya 4 years super no ma sa be bubu no am se ye beto abaru na mi se o fio se mo kra na bisa o mo se na de ntina gotta da o mo ye no o man to aso amfengu kan ave free contractor na no free penimfo na no na gotta ni mususa eti o masika o mo se ye no ntina mo ni se gotta ni mususa Asemo aba na mo se hu se gotta ni mususa mo se ebubu kan no gotta tina asa ye no foforo enti politicians no e na da bi no mo dada e wa wo kan no wa kan mo mi se ne be ya jo mo be ye no ni Asem enti me so ma no Asem kakra me won yada se osu betimi abamu bi na oso de ade aba 0554820910 ha enya ize Ghana Mama achi na no pedi aba Asem dika dwumadie so hello Abanyuma mo achi na no pedi aba Asem dika dwumadie so udinu ba bia gasa free boko de ye de janasi ya koi ya de ma de ba ko ha me da ma ko ma so ya tete me fa ampeni voni be fi e de go ai bremo bridge na ti so me de o de ma sita fo no mo to me na akọ anka o di se dan na ye fi akra ba nya ba bi da ya anka fa so be ba so oh adai o mo do mo sa ko kan da o mo si bi esiwo o mo dai ye ho de kro mo kire awo hene what bremo bridge ne ko wanti na udu wanti janse bebe won sanyin fa so wa o mo si da du wura ni mo udu wa mo de mu du wa sa mo ko wanti mu du wa mo nyina mo jo
Okay. Most of my project you was that Kadan Noon Shadu. Oma Bobis on 10 Wow, look. Eh? Now a council of Robert Ross, almost income tax money I did. So I don't see you know the high if you're crab and I even a yet. No, Cosem. I'm saying, I don't know. Yate. Yate. Yada sepa nyame shira bebre. Sense about damn petem am kofo bebre nya baby na. Ene ya de hard you know. Ade no se won anson ya. Me tu kwan me won son ya de na wutu kwan. Mama oti na no pedi aba asem de kadwumadie so. Hello? Ya mo, ine utini baby agasa free. Opanyini yanko. Ya mbenifu abra de bia ye kan ya tefao. Ya kan manam go fatem bi no go no na fa ya tema. Ya atimonti o ma ya dakas. Put bleed ko ye nya bi mfa. Oh. To bi ho tin na ken na mu bi ye kan me yan kwala ko mbenifu ni. Ya me kan me se ye nsiri ma ya ba na se ye bo mbenifu so we he se ya de. Good. Na fa me ye de o be furo ko ni se ya de betumi ama o ma na akona ni. Na ya bo mbenifu so bo na akola bi ko esi wo. Ye fa ni bi ye na no san ko. Okoye. Emegu e organ ase. Obi akoye pani a. So ye na je se de mpanifo ye onye ni. Obaya de pani abonidin se o man papa. Eji mpanifo ye trom. Ye trom. Yate. Ya no esi. Yo, yada se bebre. Osi betumi abaso ebi. 0554820910. Bra. Now so ever the ebra says 70 bu on my papa. Ha. Ni apen from Sibira ebe ha dwene ese school yes wonu me yankrai komu asane salvation school timpanfo hunu ye omu hunu ye gise bibia si ansa gise bibia si Ghana gise bibia si mama achedi aba ya asem de kadwumadie so tinu bia gasa free yankwai jumo radio no Oh, Kafra, Messi Dum Radio, no na dum way. Who's bet me about bra na also fa de bra. Assembly bebre ha. Etimi say, yet me mufono. And maybe one my yes yen hu bibi. Yen hu bibi me yen hwe han sa. Na panyin no 77 radio so ku ni banko bi. Eto ono say woka o say twa fechu. Me hu hwe. Afiampofo aka ye. Wo say me hu hwe. Wahu eti wei ni aye hu bibi school day yes we die school day yes we well kwame ba fa me ko ayi ya kan say asene matadi school bridge na ho no ba fa me ko ho na me ko hwe de yakoso wo ho wasem ko hwe ade bi wo ho ade bi wo ho mamu achi na no pai udiri ba bi agasa fi asem de kadwumadie ni Asem din de resi aresi yankwai Asem kase flat swabo chima bo wo ye wo Asem dia na woka Asem dia mo kan say yeah assemblyman o ma ye peja ye table some be grass part amaye awa hene achima buabo school dai mu ne ye peja free wa na asa hefa Pacha mantem ana mpuja mu kunya free ho wo ye di adwuma ugo school ana ye dai achama amina we mama mu nom to ade wo ho ti mama me meka why ka jo mama se onu ameka guadi nyangu po Ghana pa sium melukum sium medebe ma o sami kanya udi amino no ka mami ni ya sha akura no osuro kila boys glasia wa da mami ada kila boys glasia on guadi nyangu po si wa hunu abana woto ye no si wa hunu o de sha akura no Gandanin. Mamunyina mache, yadi bani de modern. Asani metadi school no, bridge bia yadi amagrei. Say yo, see ya jama na ko. Odi aba e Facebook ko abehunu. Join live I Ghana 3.3 FM on Facebook. Ni efa unfo nyini fa kira o.
na ye twan ma akra bi akote atom se guaw yes akra ni se mabu anya zazu se o akra bi atom se bi watana na mo onsia do anya panfo ho ha panfo ho ha o fra no kra no aduru ho ai yakọ o kafra o nyame de ono na de ma o ono na gie o kafra o nyame be ye obe ma foforo ye de nsem se ya da bia nyame be ma ye foforo ei azusuku yi wo wei suku yi wo mpanfo hunu isa bridge krofo mpanfo hunu onu ma hunu so mu fi 0554820910 brem assembly dika Some na won patem won wuntimi ka fa beda yene kama wo ye beka na wahene Mike you say wow great nation. What a great nation, Mother Ghana. Great nation. Aye. Mother Homeland Ghana, no. Because you are grow. What Facebook one ma a Walinda. I see Asem. Asem na beka. Yeah, mine no. Joyce Enim. Hey, Joyce Enim. One show time na. One short time now do we buy ye. Go and check your time and come back again. Okay. Bam. Good morning. All right. Now we say all what we the people of Achima Benase have got is bad road. Yeah. Fee clothing. Achima Benase. Was see what mufri as year 1992. Hey, Bessie, I get 2021 year woman. I for so many yeah. Omedica to first one man to amane sabekwa kwato biem. Eti ano so o man to amana na afi na nana wa hu do beye. Okay. Yati. Yadase. Yasebu. Yasebu. Yati. Etuzu betimi abem. Betimi di etimi abem. Kwa me se menwom no. Aye bibibi o. Menwom na ye bibibi wa ha. Entu wi ana kwa me wo de me kọ Asene Methodist School. Bridge na mo ye di amankora no. Ye ko yesa de sebetie. Ai. Ye yesa de sebetie. Mama wa chi na no pa di ba bia kasa fia. Samdi ka dwuma di asu ni ye. Eja. Apomo ko de. Nyame na dum ne mo pai bo. Ye ho odin papa. Efreme Steven Mefresi Mofram. Sema ya misha mo mo juma pa mo ye. Yadase. She Ghana na ye wono no kra afa. And before no mo yefo. Ya to aba to. Oluwa ebesh bose obeye pipe amaye. You more from two police stations na more from. Crudo kakra fine. What do you say? Politank na one year my use a pipe on a 1 year. Fire pipe over to no fire the basis in away. Now you control aluminium cancer. What be to pipe in your including your two pipe three. What be to two there? I can't pipe up. Oh, I say you see your cost is 10%. Your name one and issue. And see, honorable, your first act. That's it. Oko ni timba aho we people more from Ekolo. Nyagro. Mo de
Mo fe Ghana Police Commission atumoda. It's free ta kwan any aduane food stuff. Masa. Yate. Yes, you that say. Kafra wagina so ache, ojinu bia kasa free. You, obanyine enko. We dey. Ma me ba momra. What I would do over I saw that no. Yeah. There kwano dey no kreni ada hwache pa ekobe ifibe ensoni. Oma beye gas na so na ka feeling ka ombetime dia den edegus no ometinye gu kwano dey my maza adra wono ma. Aye bibia ho. Aye bibia ho. That one I want to say. Yes, Rema. Yate. Yada se nyame enhira bebre. Duzu betimi abam. Asem no edika ya kan se de tie na fata. Oh. Is that so? Oh, okay. I see. Yanko Facebook. Yeah, mami fa wimra. Kafra. By joining my Facebook live, I can 3.3 FM. We are live there. And the year who's this year, you know, bridge and crano efaso at the cost school. Mamu Achina no party be a free. Where do you want my Adwin Pakran ye? Adwin Penny. Aye. Aja. Yada say. Andra, listen to you from the office and final question. You know, me dana me Honda Esambai. Wow, look. Yana just me two the son was the go for 27 you real people no me face there na that mine you be an anfana. Oh. You train me adie e we just not train so I would you me pa en I can cancel me see any almost almost see any am pe wu ye kro bo so me you be a meta no. But again you have to pop. What do you say the whole I can cancel you omo ko ta. Oh. Omo bi da wo de anka enye kro na na post no me ka can cancel. Ya guna atutu. Bone bay. What that is free aprade e kwa can cancel kro. Me say Adwenpa. Ya popo anya wa dom. Obetime take be for awe na no kwa beka. Me say me take am any breeze kan ka me kai. Oh. Say na me ka madam e kwa we fa dem yellow take ka meka. E kro we na me free mo there. But I think them person be say honorable say me ma say so mo say MP nya kwan. Yes MP nya kwan no so e DC. That why na be hwe no why ya sa e kwan no. So aya we wo sampa o wo de kwan a me kan. Wo yo bi awada ade a aka wo de odo wenyin kosia e kokkohwe ye fra frade e kwa kinkansi. Me say akra apete any amana de takum e pro the problem be kwadagen usu a wo ko be be pro wan funchen wo beka people no fra I just say the other reverse I thought when you nim e kopa dia honorable men kan na da and you beka o kwem timi dem sre honorable we to Kofi Mensah so obi anta no some of bobo ni din foforo so no be MC I think so so ya na all night edemano esra yakopon pa e bo say ye nya DC a wo fra can consider yakopon esra ye say na ye nya 4 years na kamo ye hu he e to ye bon pa ye nim se so ma sa boni din bia ntumi ya bon din honorable ya bon din dia focus e de we nim dia frangu hu nim aso ko aka ko back in case ro gra so so person obi a be wu me ko asempa ya kafra me ka wan ka me nka aka me jama na ya foto sa no kafra na de opanyin kan eno anu no hwe so obi dowa ena o ka wasem but ye bibifo na se yetirimu se so obi o ya de anya na obi ka kire wo pe asa nipa no town mamu achi na no pai opanyin udi no bia ga free the watching me pressure odan opanyin yankoi da wasini ejuma pa muji da ejuma da se Nana, me how park a say Ghana police. 18555. 191 Asa, se bi si na fra, enyon kwa na bossa, be na otumi enu ni. Mi hu private car bi. O so me sa bypass no so. Na nyama bi o me yo kwan so no, suspect bi. Asa,
fresh. Nti se bibi no mo ye no nipa kum bia. Omo kum ko. From na se muntu mi respond dia. Ani hu nya se e be frɛ. From anti no man no se no ma bi fofo bi wo ha ye fra. Be gently no be ba because asem bi wa na nya ye frɛ na bonyo. O frɛ na bonyo. Ada ben na nipa no ube fa fun a ube tia ube hu baby o ube ma direction no makọ from hotline dey omo man nya very important yate we su hu hia ya da se bebre yakopon enhia pa ti Ghana Police Service Madaroma mo hia na mo nya hu bibi we national issue mo hia na mo nya hu bibi ne fe na nwom kwa na ebode a hu hia be se ya banyuma ti ase no se ja ya so radio anka be bu ye bia anka fa be bu ye nwum ni bia nya nwum ne peti yesere mo ti mo hia na mo nya hu djuma enfama yene na obi ba udin we dia dion obi ba honest peace kafra wati ne diwe atama media mi wudi eko we say what a nation we live in. Oh Ghana, I'm watching you live from Accra Dansuman yate Casmiero eso we train live na we say what a shock. Please talk about what down kwanta Paco Casmielo yate yabaka safa ho da park no yabaka safa ho na kam de mo ko asene Methodist school no bridge bia ye wo ho but producer say memfa mo nko ha no mansa etimi de mo ko achiase SHS one achiase SHS teachers Bangaru na teachers Bangaru adane the classroom no na the classroom na answer there no we never been to na ala mu never been na tutu say on so mu hia mo and say so mu dividend classroom na mo trem anti ayini ni teachers Bangaru na kasa ndie but to say school no su hia e kan say ba bia transua de ai dey so bu chemienu hedwe e ka ya teachers for e dey fa ela school for no so dey fa sa enye mu asoso na asa kitchen bi wo sa no say teachers Bangaru ti kitchen ne toilet and bath ne ade nya shishim o say ebro ne me ba ma me kwa homa no so na homa no breke o kafra we atiatum ma me hya ha fa mama achi na no pa jini ba bia ga sefra sam dika dwumadie ni hello good morning opani kasi jini ba bia ga sefri. Sorry, I think I've dialed the wrong. Oh, don't dial the wrong number again. Why? don't dial the wrong number again. 0554-820-910. Ubetimi so afre na wabemu na also ode wajocha dia bana mo mu share Facebook live no dia da so sisi ano. Aye achim achiase SHS. Na teachers Bangaru where you see dia ma chechere for so mo enkodem. Ehwetwemu no kyerɛ enfie maako enkono enie ana na ya 9 good years yeah 9 good years senior high secondary school yeah 9 good years office ha ufi ha na ko university 9 good years for teachers na we better in abi we na no middle school no ati we better baby teachers Bangaru ni but me fi say bia primary bi kura na say Jesus tina na me busa no na me busa senti we you know cause na this year ye nwie yo 9 years ni ya boss si ya na eja no kokomo si ya na esiwo 9 good years Adwenepahene asefem na areho osun wom na makwa na anim amaga akua Ghana then they see we are 7 dachi ebeye oh dachi oh yeah dachi mama for we mama achi na no pa di no bia gasa free hello oh kafra yentonka pa me hu ni say AJHS o dabi SHS producer say aya achiase SHS about 9 good years in abandoned teachers headquarters Achisek yes Amu teachers Bangaru ni eno ma san chem mienu di bia ye class dabi o say de wo kan obi ti won mo be ka say ade project ni ya wie ni ya chem ni ama chechirefo bi ya say nya bone ye nwie ye uncompleted 9 good years empuma nim yesi de na trani ya boss ni ya jane sa na process blog na na mato aye hwan sika o the question is hwan sika who money jonko Ghana sika
na we menyini se ye be ni sesi o sa yo de ya man kure contractor mu se ya de hwehwe ade dia o ye so se contractor na ho de oh se contractor na contractor na sika ma na 9 good years de se above repair charge mama kwa mama so mla mama ache na pa di no bia kasa free hello hey ha kwa ku free pofu enti ay 9 good years 9 good years teachers quarters to say etima mu hwe mo Facebook no wey aye achima chiase SHS mo fẹ́ say atisek ai o mu teachers bungalow ye sidi ama wo na mo no afin mahu ti ye wie project no ye nwie ye kafra man kan ye kura project no ye nwie ye David ya man o ma sand bi as a storage as a store room so what chichemo ai mo na mo bre chachara for ai na mo se mo complete my for na some so am so be chichem ai am be a store a store room na se for se minim dia ya fele won se no ya de yo ebro na gu dia ya fele won minim se ya de ade yo botoni mu na botoni mu no abro enti so mo de adane ya ya na se storage warehouse as a warehouse visa so she o back say so she oh ai Asem pen eti mpanyufo madaroma madaroma etin na de me ya ne se we ya yabosu hwe yabosu ye be jesu se di 9 years ye nka ho hwe se nya aban we na fi ase da bi ai ana aban no so bi frase nti ono so nya ono na ono so fri ase da bi ai enyo musika da nya da ayo modia se yenfa personal money nya adwuma enti we bekom no yeso yankrata asem yanka sankrata we kura wo firi hini a sankrata na nkrata yi wo firi hini wo firi hini we bekom yeso contractor kro no ababa ko no ba ye ode ma no no na wo ye ade ande enti ye hwehwem ye be hwehwem saa hwehwem na project na sai ye hwehwem so ye nti wo bia de bia ga na ye hwehwem nzamu ye nti wo bia so da me hu ni se like omonfa ho ne ye e kan say classrooms but me hu ni se Asem kunya ni bia se no ma pack agugu o as school fo no e no ma ko kodu abro bi na mo pe ba bi asua dia we gato boys na me classroom is a board bo board na bo hoyi on the board akobo ho board class we ye classroom hi ye classroom board na bo ho no Asem ya jedi o board na bo no nyeso ya jedi board na bo no ma ho no ya dan ne classroom ya nwie ya dan ne classroom onye stress school for na bia na so ma komuti abom na so mo ye bi sasa teacher table de sio no amanfo anya teacher ni atuwe teacher ni atuwe no na osia kan say na yankunya pa amanfo makura te susu ade enkunya amanfo mate susu ade ye na my question is Ghana adena enu mebu adwon won tiase o ye de yehwehwem ye sit down de si wo ebu wa ya wie de na aka anya mia no ne bia ma nipa kom onya so say ankra school dia some na okay secondary school ankra school be say aban school kwana private school ni say no mo ye na say no de bia omo sare de ana say sika sem na so bibi na me de ha me say mpanyufo ni binum so omo abia omo akasa nwuma o omo bia omo akasa na kwana ko hwe say de omo adwuma mu wote go and check now we are be check ya by de no ya pay for ya kay ebi ma bia schools ebi ma bia hospital ebi ma bia companies akese kwana ko hwem now we are be hwa by de mu ana no akomadan ya bia factory wo ko hwe pro say na bi san kwankwan na bia sa company na ke be am na say atimoda factory ne ewai enwuye etika ya ankura na bia sa factory da ana koye sabio kafreo woye MPB woye minister bi woye DC bi woye nwanwa bi na bia sa project na eka begu o mani nwuda ba say ya ban dia aya ban dia tegu ono fa ho bai wasoma da bia mu hwehwe nsemu esem na mu hwehwe mu ne ma hwehwe mu ate munchi obi asoso a yenya isa nkata sem no ngu ba bi na fi project ne yekoye na moyen
Amafo discuss ya hu obi ayache no na da bia project re to na esai na bia bia school so ya bia ya yisisi wa yi ya kan say kade empatem wo baby oh kuzi akoka me dia Eastern Regional ya kan say MPP organize so chama ba wo ka so no akwa bie ya kan say oh sa school me refi anu sa school ni ya wie o esuo besi na sister ye mieye ye Argentina ye mie ubekom yeso ene wan ya disika wan ya say eti yehwem ye di hwehwem sa na da na so na pro. That is my problem. Forget about that people no Ghana ye penkata sem dodo ye penkata sem too much kosi bro ni kura wono den krata ba ye kura menyini so ha no bebere on kanta sem musa ye nchi obia ade ne ye ba ye project lipa na disika no sika no ye ndede wayo mi ye twene obetua sika na ka kwatia otom kwatia the project bi wo onom na wo ba won na hwe na say obi adisika da untimi appointe untimi nchini pa ne ma wo decide na 4 years aso na akọ obi so ba so amafo adisika ye hwe sa na akọ na wait 9 good years what is the secret thing behind this project eti na me mama for free mama achi na no project no bi akasa free unia medawase mo achi na ko ko ana apomudi se nyame adom na so unia be ma Abubakar Sadiq achima se ne top obanyile enko mema achefo nyina ya ko ma na mo ye yinya na wasema wo kan de abodi de mama empatemu a enkenye odi enkan ya akola bi a eni da ho wodi mpuntujuma abakrumu a tanza njojuma we amodi aba akrumu no ekireze moma yi se ready atumpon na meba eye achema sene across mass mpudima o kan wunya asem ye hu hwe wa enso ye to abama MP oda committee mi ensaso e wa tem asene manso across constituency na enso ye hu hwe ye kan say na yi ogoka omatiko ediku apai ogoka omatiko ediku no ye ben de na yi ejesi a de si eye gini ni ade jese o man ya ko ya dabi onyene me yanko ho why mama yanko ho yanko nenso no mu yewura ejuma bade a yate e bon abasra ne kwama kwan a modi manu mu kama me a ene contractor na started juma that's it good that is it ene faso ni bi no ti wa wo ya ka wo se won ti ase no de ya hwehwe no ye be power ye be bo sa ji se abu awuram ye wo se abu awuram ansa amafo na de resource ba no na de ye ka wo de mentie se na che se redo so afaso no mama sa kwa ma no so biem mama achi na no pa di na bia gasa free hello pa mama achi na no pa di bia gasa free ya de nyame na dum ne mo mpa boy ho otai pa that's it. Amen. Ada motia ya kwa ya na to say. Adin. Eno de. Ozo mo abode ano. Oh, kafra mbacho no to o de twesai why twesai aha mo nyame sira bebre mama achi na no pe odi no bia gasa free hello DJ Abeni Asem besiase ala yanko oh nana aja obeje say me kwan ya fi ailebi e de ba odan no ho ku awe e wo so me de sa kwa no kura de metin wa se mana esu kura do me e wa na mfa kwa mkuro mo o hwe so wa mu ade Nese ye be wo hwe kasa nam kwan so a ya tem ketwa nti ye wala ka wonam so de a kasa ho bo biom saa ne yewu se me mana kwa na omubudu to man de yate wo de anfa kwenya we sunti a bla na etin why yo ka de se bi ya no okay yate bla na se da se bebre yes anchani yakọ tuzo bowram bi bowram bi asem bu on ma ha bebre ha papa awose ka ho asem na me de Ghana bukulon no edoso no na ma yankọ yanim no ha ne o ma na wo ya nu firi wono ma
sabi mpraduasa se minim se menka ne se ya hoya o se ya nibre o se ya die ye o obi aye menye eno a na wan hye ase omboa o wasin krata asem wan we diska obi aniska obaye no onim se oya enyo na aban na ye me ametimi ama we example bebi am free sa obi aye nyo na oye ya ekwan eyosika. Is it your money? It is time Ghana no maybe one ma yan hwe ne ye nyen ka no kwani nche panyufo no se nkrata asem no doso ya see school days one kwanya baby ko school na da ni so one mo process ya ka josi ko bia no ase ene nkrata asem na nkrata unim se won so ya e ka school da no usie enti na usie so one se sei unya ska de betua contractor ka on na ko see school da na so enti e fancy na ye den mama wa che na no padi baby akasa free. Hello. Oba ngase mama wa che na no padi baby akasa free. Yɛfam sɛ ɔlam kasa firi wanti. Ɔba nyina nkɔ. Yɛda ma sɛ nɔpɛ yi. Ɛne adwuma a mɔyɛ. Na nsɛm na ɔka no deɛ ne nyina wom. So ne nyina wom. Na yɛn kata nso wɔ kuro no mu na yɛma no ne yɛwɔ fa so kɔ school. Ɛwɔ sɛ yɛtumi bɔ yɛ ho mmɔden kakra ka wɔ saa nneɛma no. Na mesi wonim aka mesima bɛɛ sɛ enum bi mede bɛyɛ ho adwuma. Obi abɛgye ne hyɛ. Abai no kwa ye ka se what the MPP for ni NDC for no the dada no so mo dada yo the no mo ye yo uju ho awon on ti ase can't think far ndi ye ne wo mu no ye ne ye ma ne ye wo fase for ni ye na mo ko school no awodi ye so ye boy ho modi ngom ne ye bua na ye ye because wo ba wanti RC school ma e da na practice plan ho eni pa bi ne school mo husi wo mo ye nipa ba mi no se miensa so tu that na so boss no ma sisi na no ma penti. No. Ana kwala ni ko school. Mate. Ye ka bia ye wo bi nso. Ye ka bia ye twen aban no ye twen bi before ye twen this for mbe ye sa. Ani ye betimu sa. Ye betimu sa. Me da say. Ye ni wo modern na ye ni anka. Ye nya ya famu die. Mate. Ye ni kakra ta se bi. Mate. Ko na se e da so na ntumi mpakwa na kunya na ase wo na se bodumi akọ fa dia. Eno. Mate. Medase. Wa wo fresh test line wadaroma eno test number. Etina yentumi MPK wo so no test number no ye test number. Nti obetumi afre e wo 0554 820 910 0554 820 910 frɛ wa no sumum test line no yentumi MPK wo so. Etimi mra akai timamufo no yeso ye die nie ma me fa we mra. Mama ache na kafra watimi anyina so kafra. Yesu ye die nie. Woti wanam na wosinyan. Na me hu hwe. Oni ba kra fair test line yi. Me say no ye test line. Oh my goodness Ghana. What your friend was why. Timamufu no. Me ntina ya me kanam di mikro ma example no. Now no, sabi previous mikro no. Ebi mu adwene me nimpanfo no bi adwene de ye ya ahemfo no mpanfo no mo no. I don't know. Sanso ne empatam ya nom so ya ahemfo no bi no me nim de omadwene SB ye. Me ka gosi sai. Ye nim say before politicians no beba no na ye ne aka say ye control ye kuro no ye de susu kakra ye communal labor na de ye adwuma ye de school dan ama ye kura na ko baabi ebi no panyi ka ye nipa mienu mu amutimi ko no makwa ye but we are sitting down all looking upwards obi a hwe soro bibi ama obi anye bibi ama obi anye ene ne ye ton sase ne ni baabi afa opanyi na prem agro che mama wachi dinu baabi akasa free Mega sibe ya minka o me ma champa. Kafra. Mapo mtize. Nyame adom na so e. Yego na do me hoye. Ni do Japan. Ikatuti acham joko. Branch. Open wasu de kwan pa ya no sianka nukwe. Uyansa mudu. Ni ya nko so ana o ma uyansa sa. Amen. Ye tini se o hini bi wu na se anyefofo ba ayam punduduma wukumo no hini twaso Ghana membenfo na membumra funu de o president nfis wa de obaba biem kafra wo bebre ka kire kafra ebia na wo kan no kafra enti akamemra kakra bi akwa no bobbo machi wo monka kire no ahwe gya no memma ni bi wo akire ho Timamufo no ti wono na ane ye hunu hwe 4 years so asa kwasala na okoto aba 4 years so agwasala no menka jo se ja abato but we vote
for development. If you don't know, me say no mama yensa ne de to aba. Check your own self. Aba na oba ye no de na wanka se wanya. 2, o community na otimu no. E de ne aka se aba na oto ye no otoma A, B, e de no matima ye de agua kuro no. Ansa no be national issue. National issue is the third option. If you don't know, you share national issue fa to aba. Hey, na mi kuro mu kwanye, mi kuro mo se you odan kwantanu ma ye kase mi. Me kwa na me maame se bi oyade no pe bia kwaya sa bia wonya bia bi nko odan kwanta ayale sa bia we. Now ka tell me say me nko to aba because of say national policy. Ya ye hwan national policy. Na me maame na wote kuro mo no ngu. Me nua ekosuku wote school da ye dan ne pro esai dan be bu akum no. You tell me say you have done national issue. Etino me nko to aba mfa ma for what reason? Yeah, for what reason?